Biyag ti tao. Hello papagayam, good morning, good afternoon, kan good evening, iti tunggal maysa. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sa bali man na napakasaritaan, ti patangatang miita. Ngamsak may na, kablawan tayo pa ni Ma'am Elena Antonio, Susan Ronquillo, ni Noime Santos, ni Sherry Luwakit, ken ni Ferfer Dolo. Intay nga ro din gan ti episode 224. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Kabagis lerma, agpakpakaasiak. Si kalaangan ti mo kapag patulungan. Tulungam ka di lagi jay kakaanakam. Amumatan ti ugali di amada. Irresponsable. Arak sugal kan babae lang tamo nang aramidon. Ay, di mo pa ilang amin panawan, manang. Pasig akong sumisyon ti ipapainakan ka. Ay, amumad no kasano ti kinapatag ni bayaw mo kanyak ading. Nga uray kas ti ugali na. Ay, manang. Wanya, matulungam dagi jay kakaanakam. Di kagdanag. Tano mapagadal munto ida. Agsubad danto. Ay, jak ngamin kayat ngagsardeng da nga agadal. Tama nga makiasawa dan. Nangronakan ni Lene. Ura ni Lene pa'y laang titulungam nga agadal. Sige, kaasimot ni Lene. Pagadalag. Saan abalay, tawan ti sabali a paggastusa. Ibaon munto nga rod ni Lene dito'y balay, manang. Sige, huwag na, matungpal ading ko. Agadal ka na imbag, Lene, ha? Wan, auntie. Promise. Lepasag ti panagadal ko. Jak makinubnubyo. Aging ajak makalpas iti panagadal ko, auntie. Kat subadan kanto. Apaman makalpasak iti panagadal ko. Ay na, saan aday ta ti panunutam? Tinapatag, makalpas ka. Kat matulungam to ni nanang iyo. Masyanak ngamin iti inam. Takas jacket nga rod ti aramid ti amayo. Wan nga rod, auntie. Manipod ubing kami. Kasjayan tinakita mi nga aramid ti amami. Arak, sigarilyo kan sugal ti pakakumkumikuman na. Imbes kumaada kami nga anak na ti panunutan na. Saan? Tanapat-patag nga amang ti bisyo na. Ngam ti pamilya na, auntie. Wan nga rod iso nga agadal ka na imbag, kaanakan. Ay na, italamanan na nakaumayak dito'y balay mo, ipag. Di makil gaya mo to'y balay mo. Saan mo takas to'y tikadakil na idinaudi nga imayak? Aywan, bayaw. Ta dito'y balay ko tinangiba utak itinagbanugak iti abroad. Malakan ano samdi kakaanak ka mapagadalan, ipag. Ta isudan to ti makamukin ka inton bumakit ka. Tangay awan anak mo amangay wantukan ka inton kumapsutkan. Dagitinton kakaanakam timang taripatukan ka. Isu nga ano sa mapagadalan ni Linay. Agbayad daw no makaadal. Ay, huwag kayang ipag. Himayat mangibaga akman iti kwarta. Bumulod akman uray sa nga rebulaang. Ta paggatang ko iti bagaskan si Daun May. Baon na kumadya kabusa mo, nasakit ka no tisikat na, iso asya kong timay. Ay, awan kas nga igam ko ita, bayaw. Iso nga ikan kalaangan iti bagas kan si Daun niyaw. Mabiit laang, mga laak iti bagas. Ay na, kababain ba't? Siyak tulatan ti gumatang, itid mulatan na kwarta kanyak ipag. Basta urayan na, taikan ka iti bagas. Ha? Lerma. Anyat na pasamak. Apay ngagsangsangit ka, manang. Ala, sumrot ka. Ay, nagyaman ako. Nagapa kami man ngagasawan Kunak tupay kat. Ay naman ang panawam ngaminan day siya lalaki.
Kabagis, riribukan nak no aramidag ti kasta. Iso asaan na mabalin ti bagbagam. Ay, kasyam kumamot at abagim. Amok, agbaliw tumatlaang di asawak. Ay, bumulodak man iti kwarta mading ko. Takurang ti pagbayad ko iti bill may ti silaw kandanom. Ay, mano aya. Oray sa nga ribo laeng, no adda. Kan pagpletik mo ang agawid. Ay, agawid ka mo ita aya. Uwan aha, tanay. Ururayan nak matay lalaki aka anakam. Mala, mabiit laeng arud man ang taikan ka. Auntie, may sa semestre laangan. Agturpos akon iti kolehyo. Wan nga rod kaanakan. Saan ana pupuutan ti panaglabas ti aldaw. Malpas kamot gaya man iti mabiit. Wen auntie, ket utang ko ti amin kan ka. Agyamanak iti ado atulong mo. Ay na, awan anyaman na, Lenny kaanakan. Itata nakalpas ka ni ti panagadal mo, Lene. Agawid ka ni Jebalay. Anya, Ijay balay ti pagnaadam, tadama balay tayo. kasano ni auntie? Awan kadwa na dito'y balay na. Ay nasigod mo't ngawan kad kadwana ditoy. Nasaan na yun, Dayjay? Nanang, Siyempre, andan ton trabahom, agsweldo kanton. Masapul at tulungan da kami matadadakkel mo ah. Isong agpakadakan kanyan time tagawid ta ni Jebalay. Tangay nakalpasan ni Lenay, saan mo ta basta makatrabaho at agos Dayjay. Iso asan pa ila makatulong kata kami. Isong agpakpakaasi ak manan kabagis. Ha, Tulungam ko mamanan ti burida kakaanakam. Ni Jeff, pagadalam ko mamut. ha. Timulong kami laangan di lubos-lubos maun. Sige. Awan problema iti dayta, manang. Sa anak anarikat akasarsarita, basta para kadagiti kakaanak ka. makiasawa akon auntie. Anya, ne, nasaysaya at kumamot laeng no makatrabaho ka pa'y nga umuna kaanakan, sa kanto makiasawa. Agpilit mat ngamin tinobyok nga agkasar kamin, auntie. Ay, sayang ti inadal mo kaanakan, tadi mo mat maipakat. Makasapulak tulat ta iti panggadak, auntie. Nga uray addanton asawak. Umadanin ti panagturpos mo, Jeff. 2 bulan laangan agturpos kan. Saan ka di? Uwan, auntie. Ikarik. Agsapulak to adagos iti trabaho. Jak tutuladan ni Manang Lenny anak asawa adagos. Kahit saan pala nakastrag iti trabaho na. Ala, kat sapay kumata matungpal mo day ta akarim, Jeff. Panunutom dya inam kaanakan. As inuntungay timang tulong kan kwa na nusan ada kayo. Da kayo matla tinamnamaan na ang makatulong to kan kwa na. Uwan, auntie. Kahit uray si ka, auntie. Tulungan kan to. Gaputan no sana gapukan ka. Sana ang makalpas iti panagadal ko. Congratulations. Ay na, nakalpas ka matlangan, anak ko. Kablaawan na ka. Agyaman ak nanang. Kablaawan ka kaanakan. Naragsa ka pa nagturpos mo. Agyaman ak, auntie. Utang ko ti amin kan ka. Hey, kablawan ka, Jeff. Nanagsa ka pa nagturpos, Mau. Agyaman ak kan ka, tata Bonnie. Aywan gayam. Iso ti inak, tata. Isumot ni antik alerma. Tinang paadal kanyak. Balasang pa ni antik, tata. Ah, Ah,
No kasta, agpada kami nga rod a single pa lang. Naibag nga orasyaw, kakabsat. Pakaragsakak ti makaamam mo kada kayaw. Ay, kastamot kan ka. Kanayon ko ang makita ni Jeff diti pagadalan da. Tunggal itulod ko ti kaanakak ditoy. Kaanakan na ngamin ti may sa kadag iti kaadalak. Nanang, auntie. Kasta aya. Wen, iman manihuak ti kaanakak. Iso kasla siya kon ti driver bodyguard na. Ay, huwag gayam. Agawit kami. Makilugan kayon kada kami. Ta itulod kayo di balayaw. Allah, saanin kabsat? Nakababain. Mayos la kanya dayta. Malaki din. Umay kayon. Ta itulod kayo di balayaw. Jeff, apay nga daman nandito balay ni Antim day siya abunay. Kuha na nang. Apay atunggal umayak dito balay ni Antim at daday siya lalaki. Kuha ngamin. Ar-armen na ngamin ni auntie. Aniya! Lerma, nabayag mo basitan nga agdat-dato nakin ka. Payawan namnamak aya? Boni. Apay akas to'y matan diriknak, iti na ito alalaki. Kasla agayatak matan kan kuana. Lerma, kasarsarita ka. Adda ka di mo ilanamnamak kang ka. Ay, Boni. Kasla kababain nga iba ka. Ngam, agayatak matan kan ka. Agpaisaw. Ay na, agyaman na ka. Pinaragsak nak itikas taunay. Ay na, bakit kan Lerma? Di kan aganak. Iso di kan makiasawa. Wen, ambok day tamanang. Ngam saan mo't lang anak ti kasapulak. Kasapulak mo ti kadkadwak iti panagbakat ko. Imbes sa dagiti kakaanakam ti panunutam. Kasano dalaangan nga no makiasawa kamutan. Manang. Siyempre, kasla anak mo dagiti kakaanakam. Asinon to kumatimang tawid iti sanikwam no saan nga isuda. Ay, sigurado aday jeto na lalaki ti agnumar iti balay mo awan kan taon. Iso ano mabalain, di ka kuman makiasawa. Ta sigurado at ilang sanikwam talman nanday dya lalaki kan ka. Nasingpet ni Bonnie, manang. Iso adi mo kumapagpanunutan iti saan anasayaan. Ay na, nasingpot ita at adamdamo pa'y laan. Ang amin to nagbaybayag, rumarton tipod nung agali na. Uray po, tamtoy ko na, Lerma. Ha? Bakbakutan lang arudang nakiasawa pa'y laan. Apay ay apa kasi kuranyo ni auntie, nanang. Awan mat bibiyang tayo no makiasawa wano saan. Di nakidiyaw sa usaran ti panunot na ah. Kano di kwarta na lang ti kinayat na dyan lalaki? Ha? Adama mampang dyan tiyaw. Baybay anyo ka dino kasta ti kayat na. Kasapulan na matikad kadwa na bayat ti panagbakit na. Saan abale, tamadlaw mat anasingpat ti nakiasawaan na. Kanasingpot pa'y layta tadamdamo pa'y laan. Ngamin to nagbaybayag, awan latam mukaon. Sigurado nga ibusan na ti kwarta ni antiyaw. Nanang. Jeff, pumanaw ka ni Jebalay da anti Malerma. Tanakalpas kamutan iti panagadal mo. Nakunan niyan ti nga oray sa anak kano apumanaw iji balay na. Tapno adakad kadwada iti asawa na. Naglaing dan ngay? Ah? Kasta ti kunada tapno isuda ti mairano di ti sweldom. Basta pumanaw kay Jayan. Dito'y balay ti pagnadam. Ala, patgamlatan ti kayat ni nanang mo, Jeff. Narigat mo't nutob ngaram ka anakan. Tamangan no day ti panggapuan ti saan nyo apag kinaawatan. Sige nga rodante. Takpay ko makayat ti pumanaw dito eh.
Ang jakmat kaya't agumura ni nanang. Ala, awan problema kanya kaanakan. Basta agsingsingput kawan. Di mo baybayan dagiti dadakkel mo. Nanang, kwartayo man. Ay, si Kama at Lenay, day talag daw at iti kwarta ti among nga ramidan. Pasensya kayon Awan mat ngamin trabaho ti asawa. Day tangarod kat, awan trabaho na. Ngam pagsasarunwan nyo madagitan nakyaw. Awan pa'y serbit ti panagadal mo mag, di mo mat may apply. Ay, jakmat nga rod na ka pa sa iti board exam, nanang. Ay, awang kwartak! Ingka mangibaga kanyan ti malerman o kaya mo. Mabainak, adan asawa na. Kanya kumano at asawa na. Dakdakkel ti karbungan nyo kanyan tiyo, takaanakan da kayaw. Kadaraan na kayaw. Ngam di asawa na nga saan na mo takapkapin ano? Nanang, Mala, ingka dumawat iti kwarta na. Ay, may sama da diyang antiyo. Nakasasawa pa ilang amin. mabainak. Adun ti utang ko kini auntie. Nukas na nga raw, awan maitid ko, tanay. Nabayagan na sana nagtrabaho di amayaw. Narugyan naman nga ng tinagbulakbol. Talwaldawan na sana nagawawid. Napanan na aya. Ay, diya ka mo! Nagkukuyog da ka, dagitipadan ng arar. Sumangpot tulatan no kay kaya na. Ay, laklakayan ti amayaw. Ngam talaga saanan ngagbalay. Bunilakay, umay kapay mangan, nakadasara kon. Uy, mabitla da ito yan. Nalusak la to'y balay dagiti baboy ta. Ay na, makaparagsak mo't akit kita ang dagiti nagado atarakan mo, lakay. Kas lakaano laang ididuada laang titarakan mo, ababoy. Ngum ita, nagadon, imbado Ay adagos. na, win nga raw. Kurang pa ikati kulungan dan. Iso masapaw ngagpaaramid ta pa iti sa bali a balay da. Makamuka, lakay. Noan niya ti amom apagsayaatan ti negosyo ta, aramidem. Nagsweldo ka, Jeff. Una nang. Miyag mo nga rodan ti sweldom tanay. Aduman ti mabayadan. Kan gumatangak iti bagas kan masida. Ay, hawang pa'y masapsapulan dito yung kusina. Ato'y nanang. Nay, apay ngay aday to'y laang. Nagbasingay. Ika kumamon ang tilirma ti kwarta na ananang. Idanyaga po ngay kam ngay. Ah. Kaya nagadot kwartana. Diyay kat ado ti kwartana ti kikamaon. Da kami ang awan makukwartana, anak ko. Nanang. No day ta subsubalit ti pampanunutam ay nasaanan ang masapol. Tasan mga grigrigat ng tiyo. Kan may sa tulong na nga rod mo ti panang paadal na kada kayo. Apay adaya tumulong agpasubad, wano agpabayad. Ala, nayunam tuintad mo kanyak. Ado ti gatanga kakasapulan tayo. Kan, apay, saan ka mutin nga overtime, Jeff? Mariknak ti bannog ko no kas nga overtime mak nanang. Ay na, may mayat mutla nga no overtime ka. Tapno dakdakkel ti sweldong. Ha? Makaurnong tayo adago sa nako. Siyak ti pang tendam iti sweldong. Itud mo amin kanyak. Ta siyak ta gurnong. Auntie Lerma, pasensya kayon. No di kay pailamay ka ni ti kwartayo ita. Inalang amin ni nanang ti sweldo. Ay na, di nakpakadanagan ka, anakan. Sa anak mat ngagdaw-dawat, wano umut-utang kan ka, Jeff. Kaya't ko lang kumatiag subad kada kayo, auntie. Isu na lang. Tamapan mo't amin kada nanang ti sweldo. Rumbang laatulungam dagiti dadakkel mo, Jeff. Kan maysa, adda kwartak, iso adinak pakadanagan. Ngamne, mangibati kamot iti para kan ka di mo itad amin ti sweldom kaanakan. Kwarta man bakit? Ay, awang kwartak. Awang nga. Kano inted ni Jeff, jesweldo na kang ka. Ay, awanan. Inggatang ko niti masapsapol dito'y balay. Mangtad ka no saan? Panawan kan day. Jak agaw awin din diti balay. Agtalawa kaon.
Adto ti sang aribaw. No. Aginot ka mga mina. Day talag daw dawat mo tiyan mo nga ramidon. Sika titimawidan ni Lenny nga anak ta. Agdadawat kayo iti kwarta. Jeff, haldawon. Apay di ka mapanagtrabaho. Masakit ti magbagik na nang. No kasta, aglangan ka. Wen, awagak ti boss ko inton madamdama. Tagpakaadak pa ilaan. Anya, di sayang ti may sangal daw mo. Apay nagtumar kay ti agas, tapno makastr kalata. Nagtumarak itayon. Nga may sulat tamat. Nasakit ti bagbagik. Kaya nagkakapsutak. Ay, banog mo la siguro dayta. Malangarod, aginana ka. Maturog kang agmalmalom, tapno makainana ka. Kat makatrabaho ka manan inton bigat. Buni lakay, isaganam tilugan tarumwarta. Apay, papananta bakit? Intaray da kano iti ospital ni Jeff. Inta kitaan. Anya, apay ngay? Kalaat kanoan atumba. Kat napukaw na tipuot na. Anya? Kumusta ni Jeff, manang? Anyat sakit na. Ay, at dagayam sakit na iti puso ajak ammo, Lerma. Anya? Ay, nakaasimot ti anak ko. Diyak laing pagarup nga da sakit na akas jay. Ala, ikararag tayo nga aging bagmatlaang ni Jeff, manang. Adda kaasi ti Diyos. Saan ako na makatrabaho, ante? Talaga akasta kaanakan. Agpaimbag ka, Jeff. Oh, at iti kwarta pagpaakas mo. Tulong mi dayta kada kayo. Agyaman na kanti. Nagsayat kayo na kada kami. Awan anyaman na kaanakan. Ay na, agyaman kami ading ko. At tinayon tinted ni Antem. Nayunak tinted na kwarta. Yawat ko kan ipag. Ay na, nagsaya at kabayaw. Agyaman nak. Kat pasensya kayo na ano, anyaman tinaybagbagak iti kalabas ka na kayo. Pakawanan nak no tinagibasit ka idi, bayaw. Lipatan mo tinapalabas, ipag. Wen manang, awan day jayan. Kat kasanungay, pag ginanaan tayo pa'y ani Jeff, masapol nga agpaimbag pa'y. Di yumanan pilitan nga agtrabaho, manang. Wen, ading, saanan. Makonsensyaak nga rod. Ngamin, kasta unay apanang dagdag ko kan kuha na iding agtrabaho. Ang damat gayam sakit nan. Agbalbaliw ka kumamatan, lakay. Tanay, awanan pangalaan tayo iti kanon tayo, no di ka agbalbaliw. Uwan ba kahit agsobliak nga karpintero? Idjamon ta aginom iti arak. Kanliklika mo nagiti abarkada. Uwan ba kahit? Ay, masya anak iti anak ta. Paagasan ta ti anak ta. Wen, kat ikararag ta nga agimbagan, takaasimot ni Jeff. Nanang, tatang, umayak man. Anya day taawit mo, Lene. Groceries, nanang. Nakastra ka kun iti trabaho. Kat nagseldo akon. Ha? Oh, at iti kwarta. Paggatang yung iti agas ni Jeff, tamok nga awan kwartayo. Ay nagyaman na kanak ko. Agyaman kami anak ko. Agtitinulong tayo mang paagas iti kabsat mo. Tapno agimbagan. Tatang, tumulong ak aginggat ka ba ilan? Di mo puwersaan ti sabali a tao para iti pagimbagan wenno bukod mo nga interes. Surwam tagsapol iti trabaho tapno da pangalaam iti kwarta. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan God bless kada kayo. Amen.